Ni tariki inya cia mweri wa Mugwanja mwaka wa 2023 inkogwata ugeni methani Nteto ya Weru Thaa Mugwanja ni umbitagwa WANJERU. Tukiambiriria ntitoni cietu ni ati ndwa cia utongoria gituo ni igia ciana cia mawathe gia tumaini ntubetwe ni ithirite nao ni nyuma ya mogwitikaniria na kwambiria kuruta wira Thaa kabere na kwithirwa makithina mbere ndagia na mitaratara ingi iria ithagirwa ikiruthika kiri cukuru ino. Ndwa ino yaumirite nyuma ya mutongoria wao na ritwa Purity Kagendo kwirikana na mbiritie gutumira mbia ciao na njira itibaterie Nicholas Chabari hataririe Nteto ino. Na tukithie na mbere kiri Nteto cietu ni ati kuringana na utuiria wa mauntu ma ugima wa mwiri uria umbite kwithirwa ukiruthikana nthino ya Kenya urionania gicunji kia 50 na inyagia a Kenya ni maria methagirwa makimama rungu rwa neti iria irigititwe ni kenda kurigiria murimo wa rwagi na kyo gicunji kia 40 na ithanthatu kirigana na kyo gitina neti ino ni kenda kurigiria murimo uyu wa mamonde methagirwa makimama rungu rwa neti ino ni mono ni ciana iria irinde ya miaka 5 na kinyagia antwaka ma arito. In terms of availability of nets, 54% of the population have an insecticide-treated net. However, availability of the nets and usage is a different thing. Behavior change, in terms of social behavior change. Look at where we are in 2020, Kenya Malaria Indicator Survey. 40% of households had ITNs, and 35% were using the ITNs. And in 2022, that figure had gone up to 50%, but there's a gap there of 7%. Those who have nets and are not using them properly to ensure protection against malaria. So we need to be able to advocate, work with communities to ensure that we deploy the nets properly to ensure protection, especially of children under 5 and pregnant mothers. Nearly 54% of the households, more than 25 million Kenyans at least have one net, and that is good because then we can be able to ensure protection of under 5 children and pregnant women. Rais Ruto na retie na kuga mishara ni kuingiba muno nthi ino ya Kenya ni baria akuga makaraitha ni kenda muone buria a Kenya makaomba kuona uthie na mbere nkuruki na ugite mbia imingi cia ugoti iritumika kiri kuriba mishara na aretie mamakiri unyoi muma wa karani anene mathirikari. The State Department that we established at the Prime Cabinet Secretary's office is such that government can address itself to the issues of productivity and to the balance between salaries, wages on one end and development resources on the other end. At the moment, we are spending about 46% of our revenues on salaries and wages. The law and best practice demands that we spend 35%. So we are 11% above what is recommended as best practice and what is stipulated in the laws of the Republic of Kenya. I do expect that your department will work with the Salaries and Remuneration Commission and all the other government agencies to make sure that we take the country towards the balance between development resources and resources spent on wages and salaries. I will also be looking forward to and expecting from your department a digitization process of all our payrolls. MCA wa Koronto bungeni ya kaunti ya Meru niwe Mwenda Kirinya na riritie riboti ya mutari mathabu ma thirikari ni baria augite thirikari ya gavana Kawira ibete gitio kuriunga na cai na mandasi ni baria agwetete mbia iria itumikite kiri mauntu mama muthuri Muriuki gatariri ya imantu ya control of budget ari watia out of the 7 counties Meru County
i number 44 kana tutieria kaunti ingi ithatu akituria buru in terms of budget ira yikiri maendeleo. Uyu ni Mwenda Kirinya MC wa korota kuma kaunti ya Meru akiorotera ripoti mutari wa mathabu ira yumirite yegi kaunti ya Meru. Na ni kuringana ripoti ya mutari wa mathabu kindu kiria kiaikanyaga kanene na kwa mbeca nyingi ni mbeca cia insurance ara itumirite ngurukia milioni 300. But control of budget na bitheti boga mno na tuchokereti churi bibionde nonto ariwa Meru county development itaere prioritized bira yegi priorities ke 9 manzi igentoke wetwa insurance cost Mumeru na rete insurance cost ya 355.2 million 355.2 million. Wondu bajairi prabu tumirite mbeca kathumba ni ngendo cia gwita Thaa na umenyeri ba maobisi patire bira bingi biagi priority ki thirikari igentoke wetwa domestic travels kana go travel gwita nthi cia ome, you know, I mean within Kenya au domestic travels china 264.6 million 264.6 million. Kintu kiwito hospitality kana chai na mandanzi na into ya view biagi 200 bia tumirite 253.23 million ke regime ekawira mwangaza for the last 9 months. Manto ya nkwariete ya kwa Mumeru imanto ya Office of the Control of Budget amna bubu kiura kine kinene nandi ni kire milioni 200 ja 42 iri tumikite kure antu na njira ya njara. A total of 243 million ichitumikirite kure ya michara through manual payroll. Ukaya kuringa era tu ya ukero kirinya rwa mao ukaringwa byaku ukero ngirwa mao ukaringwa byaku. A total of 243 million ikire awa through manual payroll na control of budget na aregere manto ya mbecha iri awa na manual payroll. Now itukuri atire antu babare awa manual payroll iba bau kenda mbecha cia 243 million na abarabata ekiri system munekenda bambia kuri wa manual payroll ri iba bau kuri wa 243 million na manual payroll. It is against the law. It is against the control of budget. It is against the PFM Act. Kulingana ripoti iji kulingana kwa mbecha ijari che kuri akandarathi indi mbecha iji itatumika kuri akandarathi baba tuitwa pending bills lakini control of budget ya kariera nete nonto antu baba na pending bills payable patari wa na mbecha as of the 1st of March this year ikwari na mbecha ke county revenue fund na Mumeru aili report ye mithome iwe control of budget Friday. It is very enlightening. Amna bubu kirinya na kumulika manto jegi ogurinda onde na county ya Meru direnda turinge mathabu tuone kethira 205 million ire budgetary endawa kethira mbeche u ichiatumikire kura ndawa kana itatumika kura ndawa. Now ke 205 million yukia ira governor wire ke press conference akureta ndawa chia 107 million. Now ke press conference ye last month 30th of June na the press yengi na uarenge da receive ndawa chia 50 million. Mwaka nonto ayo kuinga tukaya kuringa mathabu yo Mumeru turiona 107 million plus 50 million wire ya 157 million. Tukauria atire ukaya kuwa 205 minus 157 tukona governor yetu na tina balance yetu endawa milioni milioni 48 balance ineri na bamuthie buru ni mando jegi ithima na mirandire gutanira county ya Meru turenda kuria atiri ithima ibienjawa bika equipped na ntu bakanyorwe ruare ithima biu governor kuwa na njite aitumira budget irari kuwa yathirire yari budget ya kuenja kithima wagi equip ugekira solar na ugaka everything so that Mumeru akanyorwe kiri ithima biu enjite ibia na bikunyorwe nyakimwe kamboire Mumeru dangerous kana danger tutite kwithira twinio na trend ya governor kwithira atu prioritize kintu kwitwa sustainable development ikwithira antu ba witwa investors will run away investor kwa kauma nthetia ome ya invest ke witabura ke mandibuti ni investor kwa kauma nthetia ome I invest ke materials ni investor kwa kauma nthetia ome I invest ke manto yani yate sustainable. Inkiripotera Weru TV Bitu Muriuki.
Mubunge wa Nteto kaunti ya Thaa niwe Susan Goge Mwindu na thereti Nteto ire cithiritwe ikithiurunka ikiugaga kwibanga nikenda acuagitikia ugavana mwaka wa 2027 na ikio gitumia thiritwe akithiurunkaga na ntura gitethagia antu akiaria akinenkanira gitangi kia runchi skruni ya kaungu gachuke na ugitebwe kiria kuruthaga kubingia wirane uria nenkere akari indi ya campaign. Martin Mugambi ataririe. Muthenya we munthi atindite kiri gicigo mbunge kia mara kunenkanira macheki kiri ikundi mwanya mwanya. Mubunge Susan Ngugwa Mwindu akanite gwe atire kiri uringibwa cia chachi mwanka wa 2027 ndi imigambo agwikirwa kanyua na aringi cia cha. Nyamere gwitaga tere kanyonere rithigini. Ukenda kuriyanga na mpwe umerangia uromerenge menyangirifinia ya kuruma nya muthako ya kuruma nucubete thunyare ukemerangia ukegwa togo ende teno ya gwitanero gucobe. Susani augite gwe iwera kuruta na kwogwa kari baba kamutwire tu akagitaga kinya atia merutere wera ntagucuba nge ncubete wagu rugutandayo konkawino ndaruthire ori nuraruthire kana kari nuratethiriya ara gatangi kari gakwa ruende bwa nyenda wende muko gukinda mbete njara muka gikia gatitonga ngaruko bukiero bwabwera bwarurira yigani yakuburagira yigani bunywe makie bure bunywe na tuduga na wikire kuruni bwabae butimira barabo kwenda tiga cia riuga ibwega tongoria bakagwatanira na kurutithanagia wira bantu amwe kenda kuguna kariba kaunti no tigo turi atongoria bondona twathina kiburi twathina wekumia atindaringira MP wenu karekia ya gaka akebakana kiatho giakwa atindaringira MCA yake bakana kiatho giakwa twekumia guto tukuga mtu athie kivyake akijigamba kivyake ndikona tugatethia ntu batharakanithi kaunti. Kiongera ugite gutire gwoka ringithia ekuruka na kurubanti wakagitaka warira kwithiritwe kuri na makarika mwanya mwanya akuruna nkinya ekurubanti wabakinyagirwa tumonkoruntigwa ya uko mukuru agukua lakini atori batimureka bakumuthiangiria mianka ibakumutunya title deed ibakumutunya geke turara karabo ega itwikire thina ndebera bonde mundeginwa ntigwa kuoneka ino ntigwa kugitata arikiritie na kuga kagita kara muntu agwatwa ithina kana twika kionje tabura kunika kuguruka na nkinya gukiga mabantu thirikari ni bateri kumuraitheria kumunenkera into birabi bateri tiga kumunenkera ndawa cia mirigito ake muntu kugethina ciake karabogo kanje kingwe kuthendama muromo kuthendama antoga dia kurutha correction mira kana thenere kuremera nyango thio gakiga murona gukarema oromenya gugatura gata akwetha mikwa ya kuthianio kawe tugitiga kuthianio gutie muntu ririkanaga kando na ndawa ino cia kunywa tuku kana ko muntu acindano kana kuthenjwa gutie muntu ririkana department ino ya preventive medicine ya kuthondeka ntu bara bagia wonje bakarabwega gutie muntu mekagira kiongo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Tukia kanya gako no kabanini tikathie nako. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com.
Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hatuthi na mbere na nteto cietu antu baria maringaga biashara cia matatu ni maugite antu riu mabatire kumenya ngarama ya ugendi ikethirwa igitia ni kumane na IPRA kwanirira bei njeru ya maguta ni kumane na gukurukwa kwa watho wa kigina uria witikiritie ugoti wa maguta gwitithwa mwanka gicunche gia 16 kiri igana rite maguta riu ekubeberetie ciringi riu magana mairi unturia ugatungithia banene mwena uyu wa ukamati. Thirikari kwethwa igitithia mauta ni kenda ugoti butha bukionekana na ndantu baba ingi betha bakichumiria mona kwethwa bakemenerio ndububu bakiuga thirikari biri kwina ni ugoti morobo mauta ni kenda into bibi betha kina ma ile tunaomba ni waweze kutuia radhi kama wananchi walewe tu, lazima tukule unga, lazima tukunywe chai, mambo yende chini, na sisi tunakubaliana na serikali ya president wetu Ruto. Ende itokoromba thirikari ya Ruto patutegere na metho ake yao nonto mwanka Thaa ina nde uchumi buitetie mono maguta jaraiteria ara turauma na ciringi 50 kuja taoni Thaa tore tana ciringi 100 ibo kwora na nde Thaa uri ari to bojori taoni mwana areja na ngarama ere agotumiri ngina agikinya taoni ekarega kungana ekabindi aringe thimo njaka ereke ndongerwa ngarama. Nkoromba thirikari ya Ruto etutegere na etuigirwe kiao etupungusire uchumi bo inyethera Kenya kwenda kuthithia kila kitu lazima inaendewa kila mahali, so mafuta ishukishwe kabisa. The most important thing sahi ni mafuta ishuke bei. Mafuta ikishuka hata unga itashuka, hata bidhaa zitashuka na kila kitu kitakuwa sawa. Tueromba mwananchi wa kawaida na kumia no thirikari ya Ruto itu twaboromba giteo gikinene tiga igutithiria antu betu beteroli baira bugwitithia beteroli ndene Kenya mwananchi orote kiana kyo buru orote andiki Thaa ina nde ainyerekete na ritukire na antu baria baringa biashara mratu bagwite na ikagita gaka pomba gwitithia ngarama ni kenda bakunika athara ya mauta gwitia mauta ijetitie customer tutikombo baitithiria mbeca nonto ba kwithirwa bongo baitithiria mbeca bekwira batina mbeca na ndeu atukwaga na ndatumba kuthithia na ndina mwene ngari no kuinyereka nonto customer utibaitithiria mauta utibaitithiria ngari mauta already ijetitie na tutiona ba kuthithia so onde ngiromba thirikari uria yomba kuona no with no ni batiguteria at least atuinikira bimwe atwitithiria bingi au no to atigitambura bei. Tunasikitika sana, imetulazimisha tutapandisha bei kwa sababu ngawaje tunajua wananchi wamefinyiliwa, lakini hatuna otherwise. Sisi ndio hata sisi watu wa magari tumefinyiliwa zaidi, sababu sasa mafuta ikipandishwa hata miguu ya gari inapanda, machuma ya gari inapanda, kila kitu cha gari kinapanda. Kwa kama tabiri kuma nara agwera bei tireitia wa mwadhama keba wa kwera ari nugibo ngwera we oinge de sio ngichoka ngichoka kwa tu oni tumba utadengi ngari kile mmoja jerene bali tatu ngari ndio iko hapa kikita mafuta hapo bado boy hata bado ngera pesa kile ndio tutakana nyinyi ya nafote para sabi nkiripotera Weru TV betomudhuri murioki. Niwega nuntu wa kuona kanya kurumira nteto cietu inkwendere muthenya omwega mbitagwa Wanjeru.